Kaki neser ke beun kak. Engkau pada neser lek. Tapi ring tuan beun tak bisa nerima engkau. Jadi orang maka beun kita entar ke Roma kak. Engkau tok kak. Sing ngocak ke tangring tua. Dia mau usah ne beun kak. Aku. Arah apa yang mijek susah tretan? Tak tahu tretan. Kan gak kira tahu engkau bisa safari car pacaran lah abin. Iya terus. Le, engkau retron terkeruman safa, engkau terus bukti yakin. Engkau terus minta safa kering tuan. Bah, endah aja terus tretan. Aling ciling giluh. Safar sapa, kaki sapa. Engkau bi kakre padan bi keju gereng. Tapi engkau bisa safari lah pada neser, pada sayang lah. Percuma beri sayang tretan. Ngondeng tuan tak setuju. Tak bisa lagi ya. Iya terus engkau aku tidak remah. Mara keding aki tretan ya. Orang apa kelanjia masih tunggu keluarga. Dek remah setero pada saling korakor. Benih saling somosuan. Teteh pengeteron kakir yang cek kita karena badin bayi. Ya tapi engkau terus ki bukti yakin. Engkau retro terkeruman safa ki. Ya mundai kaki tretan tak ning badin kat mangkat. Tahu ki kira tretan. Assalamualaikum. Siapa nih? Waalaikumsalam. Kalau apa jawab? Terima kakek. Kula kencan safa, perlu safa. Siapa tak ada masuk ke dalam balon. Oke. Anu apa kakek dah jom? Kula terus main ke safa. Mak curhat teh benti apaan siapa kakek? Kisah ungkun kula senang ke safa. Kula pacar safa. Pacar siapa? Kakek anak siapa kakek dia? Kula an dulberi. Tul beri tokang dulu ya. Engki. Apa kan boleh berketangan anak tul beri siapa? Engkau di siapa? Dia kakek nggak baju kering aja. Kau tak setuju aja. Tangan nanti pelakin orang nggak kaki gitu. Pakai apa tangan? Kijo kula neser ke safa. Nih serta parlo situ ya. Andi laku apa kakek ngucap nih ke tangan? Ki kula ada budi sape non bapak. Astagfirullahaladzim. Nikah. Kau tak turun dia orang tua kaki. Gue tahu usah selama nikah. Orang ajar. Kak. Kak. Bodoh malah tamen. Ada pemulai lagi kok. Marah boleh. Lu nang nih bini. Sudah. Ping, ya nak. Beda apa pak? Saya nggak kaki jadi hubungan boleh biar natul beri jadi duduk singkong kaki. Apa pak? Anak minta di. Kok tak setuju sekali kok. Kak, Apa boleh lek? Cek engkau mari entar ke rumah reng tuan kakek.
Tapi biring tuan kakek kok yang kep kaju kering. Kaju sekeran itong kok ere potong. Kok kayak niser kebeen kak? Percuma lek kakek niser. Tapi ring tuan kakek tak bisa mesitung tang pengeterobi pengeteron kakek. Apa gunana? Terus pada remah kak, mayo ki beburung kok mayo. Percuma lek engkau nyambi buru kakek. Engkau reng keni. Engkau tak nyari masalah. Tina tak rapah kendina apa itang hubung na kakek ya. Remah kak, kok kayak niser kebeen kak? Engkau terus apa lung been? Sempen lek. Wis tak usah. Demah kak. Cong, Ramandul Bari di mana? Oh, Ramandul Bariru itu ya. Wak ke timur, ke atas, pas ke laut. Pegena cong kaki cong. Oh, putar. Lekimpan. Jo orang aku nak. Hanya tanya, tak turun di lem mobil, tak di pelaturan sekali. Soki muntah di ahlak, lah. Enggak ria. Untuk tiring tak andi. Cali bi orek. Kak, Abah, mak berdiri nak ke kelek. kok buru dari Roma kak? Barap mak buru. Ya kok terus been kak? Dulala mau terakhir, lek lalek engkau deki tak nyara perkara. Jangan kok terus been. Iya, mundai mayu ke Roma pi. Cek nang dinak mayu. Ada amat cek ruh dekat dah. Tak tahu pak, ya banyak pikiran. Apa iya jong? Kelak beda orang dah enak jong. Katanya kaki. Siapa pak? Beda orang nggak mobilan kelak jong. Jangan kaki lebur ke anak. Oh iya paling jipapaan Safa. Iya kok lebur pak kanan. Jengkol abis car pacaran bi Safa. Lah jong, cok terus aki makin lebur. Aru orang sokir jong. Pesadar kaki jong. Odin kaki bingkok ri, reng tandi. Ya, tapi apa salah pak? Mengkok lebur. Lebur ri jong. Kening kegebay jong. Kaki mau napa kelena. Lemar itu tuh aki kemis nati ru bingkok. Aru pelak ri jong. Siti tak usah nyari reng ratin jong. Sepenting pelak sendiri. Icek benih dek reme jengko sak jelenakin pak. Arah apa kintar ma yokor bedena PC bedena tunya. Ya. Level lain lah jong. Aru reng soki ruah. Makilan ser sekali jong. Mungkin tak beri sosa reng tua. Allah tak usah terus sakit. Keniser na kaki diri. Miss Nati siapa pak? Mis nanti anak punawir jong. Aru pelak ro jong. Nolonge kereng tuan. Pentra rabet sapi ro. Mun siari ngarek kentelo kali ro.
bungan biru cong torot ajalan dari baba cong cok pangara level orang setekir cong. Iya masa pak kaju kering pak pulung kaju kering rempak de badan. Tidak ada macaran cong kaju kering terus terus ada na cong. Usaha kakek pak sekolah lebih bapak. Elah aja terus kaki kekeneserna kaki diri. Iya pak. Mari ngakan Kita pak. kan ngakan ki mati bi ini serji pakai besok sama lo